برز جوان دما و خوش به پیشی دخوازم ببیجم دوی کنفرانس ده و چند پیک هاته و نتوای حاضر ببین هر وکیدن و کی وکیدن جه باکور روجلاتی سوریه دوی کنفرانس ده آماده ببه ایوار باش جبو حمو تباشاوان رونایی تیوی نها بری هر چتکی اف کنفرانس بسپونسریا یعنی انسیاتیفا جواکی یا یعنی ین پیکاتین باکور روجلاتی سوریه تل دارخستن شخوا لگوری خبات ما از خواستم وقتی آگاهیش بدم بلکه یعنی افیرو نواد روزاده بلکه اف روزا واوی کنفرانس کتی راگهاندنه دلی اما بری فی بدو هیواد حاضرتی جرد هاتن کرن فقط دائمی دیروک هات تعلق کرن دجاری جاره کمین گوامدکاری همان بر بدایف دهاتن شر دنابرا اسرائیل و ایران ایده درکت بروی سدمجی هات تعلق کرن جاره دواجی بویرن گل سویدا قومین اوجی بو سدم گو هنکی تعلق ببه فقط دوی دمده آمدکاری تمام دبن و ورال دارخستن طبعا کی پیکاتین گوور حاضر کرن همو پیکاته و همو رنگین گل باکور روجلاتی سوریه هن نه تنه پیکاته حتی آلیان اولیده و آلیان باوریان ده و همو کس حاضر ببین ین سرکه یگو انهاوی گوی آمدکاری یعنی یگو بوار هاتی دانوسندن کرن به تایبت کساتین نافوان ده نافدار و یگو ناسکری دریا کمیته آمدکار بار هاتی خفتن نزی هفت پیکاته یعنی کردن عربن سریان آشورن ارمنن چرکسن ترکمانن افالا تف به کنفرانس حاضر ببین و هر کس جیوه هلوست آخوا دوی کنفرانس ده بده نشاندان مشخواه کی گوشی گوت روزا اینه روزا کی وراف کنفرانس ورل دارخستن برنامه کنفرانس به توایی بنگاه خوش یک کریزی و یک هلوست بونا پیکاتین باکور روجلاتی سوریه ورل دارخستن بله نا هدف و آرمانج جل دارخستنا کنفرانس کی بی اوایل باکور روجلاتی سوریه چیه قالوا اف وکی برانبر همبر او کنگره دیالوگی کل شامه پیک هاتیه یعنی نها باکور روجلاتی سوریه بشکی گرینگ سوریه او جنها پیک هاتیان دجوینن و بی اوایل نخشره خوی دیار بکن دوی کنفرانس دیان و مجارن جدال و در نقاش بکن یعنی بری هر چیز زیبش من باکور روجلاتی سوریه تابلوی کی بچوک جی سوریه ری یعنی سوریه چه قاسی زنگین به پیکاته و خوا گوگلک پیکاته تجیان دکن و گلک نتا و هر وهاشی اول و باوری تجیان دکن باکور روجلاتی سوریه شی تابلوی کی بچوک وکوینای نه گو یعنی ببن برانبر کسی که نه تشتکیلو تریه از وی بیشم پشتی هلوشاندنا رژیم عباس داویا سال درباسوی ده 2024 ده سوريا درباسي مرحلة كنوبو مرحلة أنو مرحلة كتاب لهذه قال لك بقرآني هم دجي بلافوينه كي زيادة بخار شكر تاني لباكور روجلات سوريا هفقرتنا كي بربتشعف هات خانه کرن و هم ماشي و هم کسی دراغ عندنا هذا والهم داري هر کسی بخوديت يعني بيشاوين اللي فقط البرامبر فينا قالك هيز وقالك آلي وقالك كسي نقول باكور يعني الدرفي هرم جيان دكن ويد هندر شيء تخصن فينا في كريزي في هالوستي بشكين اما نكاريمون جبرجو براستي مرو بيجه يعني خوينا في قال اللي صار في عرضه تواي بري بوي يك وديك جهوكت مشيايش بوي رزقار كرنا نتني باكور جلات سوري البرام بوي توایی جهانی به هر شرکت دیجی ترور جهانی داعش هرمی خارزگار کردن ایرو دبین سیوانا ریو بریا خسر ده هر کس بخوب خواره و دب دریا ریو بریا گوب خواه آوا کردن این اراده آوان تمثیل که افایا سروی اساسی ذاتن ایرو اف یک ریزی هی فقط کنفرانسی که بها هفته چکرن یعنی دناو آوان دورین دیتریه سوریه دگو او قاسی او تبلهوی هی او قاسی يعني نيكريزي هي فقط لفي دري في كريزيا كوبتي افاكرين اندو خازن نامه كي بدن جواكا سوريا توايب همو بكاتين خوفه هم دشي بدن
تەواهی جیهانê û herêmê jî got em helwesta me yek e û qedera me jî yek e ji bo wê jî em yek helwestin yanî. Qedera me teva bi hev girêdayî wek pêkhatiyên Bakurê Welatê Sûriyê ji bo rê jî em yek helwestin got em him herêmê xwarê ve bibin him de jî em hemû keda xwe jî ji bo avakirina Sûriyekî demokrat û nemerkezî ava bikin. Pirsa dawiyê jo bikim Birêz Ciwan. Giringiya li darxistina vê konferansê berî civîna Parîsê çi qas heye? Wê tiştên ku vê konferansê de derkevin bi rastî bibin biryar bibin daxwazname ku li wê civînê werin nîqaşkirin werin got û bêjkirin ji ber ku xelkên vê deverê biryarê didin. Ji xwe ez vê bêjim nihayê wesîqeyekî encamnameya vê konferansê û wesîqeyekî derkevin. û ez duê baweriyê jî demenî kesên got konferansê hazirin wê wesîqeya xwe radestî komîteya danûstendinan bike ê goyê biçin Parîsê hevdû bicivin. Yani daxwaznameyên pêkhatiyên Bakurê Welatê Sûriyê çi ne wê wa daxwaznameyê radestî wana jî bikin. Yani wê daxwaza gelên Bakurê Welatê Sûriyê çi ye? Daxwaza pêkhatiyên Bakurê Welatê Sûriyê çi ye? Wê di vê konferansê de bê eşkere kirin û wê wek nameyekê ji bo wan civînê gorê li darxistin got em daxwaza me ev e Sûriyekî wek hev her kes tê ciyan bike Sûriyekî got hemû pêkhate tê de bi hevdûr bijîn him de mafê wan û armancê wan yekin ew hedefekî vî rengî wê bixwara derxîne ji xwe wê di nîqaşê de tiştê ku werin gotin wekû di dawî de wekû nameyekî wekû wesîqeyekî wê derkeve ew di wesîqe jî wekî ku min berî niha jî nîşan kir wê radestî wê komîtê were kirin got di him di civîna Parîsê de him de jî nameyekî ji bo aliyên dîtiriyê Sûriye civîna Parîs berde ama di hindirê Sûriyê de gerek herkes bizanîbe got ev herêm çawa gobû sedema got parastina yekrêziya Sûriyê kir û bû perçek ji Sûriyê îro jî hewildanên me got yekrêziya Sûriyê were parastin em ji bo wê ev vê konferansê dar dixin û em dihazirin jî got bibin dendikekî yan de jî projeyekî ji bo gomkarî bin Sûriyekî pirrengî û yekbûyî ava bikin. Ciwan Melle İbrahim endamê komîteya amadekar a konferansa yekrêziya pêkhateyan gelekî spas hûn beşdarî bultena me bûn agahiyên berfireh der heqê wê konferansê de bi me re bi par vekirin.